S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte sja, jako s nami Bog. Još u onom prvom periodu, tom prvom naletu, a možemo slobodno reći u prvih 3 mjeseca, prognano je sa Kosova i Metohije preko 180.000 Srba i 30.000 Roma i drugih nealbanskih stanovnika Kosova. Ubijeno je do sada blizu 400 Srba, samo o njima govorim. Kidnapovano je blizu 500, spaljeno je i uništeno 1000 srpskih domova, kuća, opljačkano ili nasilno useljeno 1000 stanova u kojima su Srbi ranije živjeli. I što je najtragičnije za mene kao episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog jeste da je do sada na Kosovu i Metohiji spaljeno, demolirano ili do temelja srušeno preko 80 pravoslavnih crkava i manastira. Sama ta činjenica pokazuje da mir na Kosovo nije došao sa dolaskom KFOR-a. Jeste došla sloboda jednom delu kosovskog stanovništva, Albancima, sloboda ne samo da se vrate iz izgnanstva, nego i da sprovode nečuveni sistematski teror nad Srbima i drugim nealbancima u cilju konačnog i potpunog etničkog čišćenja Kosova. Kad god je crkva dosadno izvršavala svoju misiju u našem narodu, a što nije bilo po volji vladajućem režimu, komunističkom i sada postkomunističkom, oni su optuživali crkvu da se bespravno meša u politiku, kao da je politika nečiji monopol. Ovo što crkva radi u ovom momentu i konkretno što ja radim za srpski narod na Kosovu i Metohiji nije nikakva politika, niti se ja mešam u politiku, niti se bavim politikom. Ovo je jednostavno stradanje sa svojim narodom i briga da se pomogne tome narodu da opstane i ostane na ovim svojim vekovnim prostorima. Šta reći na prigovor koje je narod navodno birao i izabrao za svoje političke predstavnike i vođe na Kosovu, da su oni prvi pobegli sa Kosova i napustili Kosovo, i slušamo informacije da su patriote otišli sa Kosova, a na Kosovu ostali su izdajnici ili albanske ulizice. Zar treba demantovati, zar treba dokazivati apsurdnost takvih postavki, takvih tvrdnji? Na kraju krajeva, prepustimo to, neka narod sam kaže svoje stavove i mišljenje o tome. I da se mi nismo našli sa našim narodom i ostali sa njim, da delimo zlo, jer dobra i nije bilo, da bi delili i zlo i dobro, naš narod danas ne bi bio na Kosovu. 1998. godine, kada su baš ovdje oko Dečana vođene najžešće borbe, tada su mladi ljudi dolazili iz raznih krajeva, čak iz Nikšića i drugih krajeva Srbije, i postojali su sabraća ovoga manastira, iskušenici, i pripremaju se da postanu monasi.